miliyoni igana inshanju nina 50 bwanyuma ya town kanso kwemereza imirimo yo kushara enguuto za town kanso abo butahebwa work plan kandi ne sente zi engineer koreka ngwe zine kukora enguuto za Bwizibwera town kanso zikaba nyingi hatabanyishenjero begisrar ba kansara okugaruka kushwizima ebiri kuza kukorwa yatangiye nashomba twazakashire nagambo ruguto tutakashire kuyereze kushomye mutezi yatorekeje twashanga we work plan zayi Nezira miliyoni 38 n'ubundi ubusenge so hakushaga mu miliyoni 5 ziriyo mu yashomera zende kongo mu urubuto rukshare sente zo kubuto zirasharoretse ziresta ekikiresere honari bitungo nasa no munyishenjero wa Kashari y'amashuma hamwe na Margaret Rwebyambu okugera hekiganire kibesiri shazi hagati y'aba kansara meya n'abakirinzo ba town kanso abwo kwenda kutereza embera taro kujango kunakizogwa mani ningo kunakize kikwe kinoga ningo kunakizogwe bwone ninga nazimo katonto amyo kutizo rujumu papa abandi kutizo sungweni nyenambo gambe kandi mugambe mugombe tugambe tutakushima sente zitukupura hakabanza kumanya miliyoni 50 wakuraneza abanize kuzadi zikazeza miliyoni 4 nisho kuzahiriza zahinduka zaba wakuraneza miliyoni 8 kuzahiriza zahinduka ara display soro chikwaha twahurana bagamba miliyoni 6 kutwahirize kandi zahinduka ntfura ngweze bwariyo mu kubona miliyoni 5 kumanya sente zizire bizinga bamwari bakirinzu bishazi rya Kashari basimire ba kansara bagerezeho kutahunamira nguzi bakeha yo kukorera abantu ababatumire nyonka gweroka kunkandi kampara kandi mwirwaro umuntu mukuri yatera atibiwani kabya WhatsApp atariyoki tukanta kumanya nayo kano gito ngo twabi no ngikwezwe ko ndimushaka kamujyana umusageji yona kundasha nyine nginaho bosherekere na shiringi 10 cha town kanso kukiba na naba district ninye nakuzarabazwa bakore bakome bozo yo twakuza kungoma nyotinye ngore yo topora ninye nakuzarabazwa bakome kandi nanye ndo umukono ngendo kumu tindachigambire seko kore no mango na repeat kore no mango ine sente zo washerekere mu wa plan zimanya no ndakuziba manya no ndakora ki ugende werwane nanye nyine byanje nyine byawe nko muringo gumwe go kuretaho businge ekiganire ki kisharize muza wakuparaneze babire nibakorera henguto ngwabo kubatizararabire mu kanso nuko kushaba town clerk speaker na LC3 ba town kanso ya Bwizibwera okugeraho kanso yaho nawe sanderi kwijo rwakana ngo bagaruke mu wakuplani n'abanyishenjero baro kandi rwakana madam speaker rwakana no itaka kanso mukitama rojetera ki somona to rwakana muri tubere twashama okugerari itungo nasa no munyishenjero hamwe na n'urukure bya senta Bwambara district Bwizibwera Rtoma town kanso niye yatungire sente nyingi zo kwingana miliyoni 5 omwako gwe bya sente 2022 okugeragerana sana za town kanso zone zo muri Bwambara district konkangu wababuze kibazo korise ni kibura nde Evans Taremwa ahabwa TV West omuri Mbarara.